Terpadan kam mandi bata, maka tutus megiken ras ngelakoken pedahna dengan geluh si keleng-kelengan. Bagi erturang ras ersenina ibas Kristus. Si peduakan. Terpadan kam pesikap ras peteguhi hubungan du sadaras si debanda ibas keluargandu tuari-wari si eta si petelukan. Terpadan kam malu gegeh kesah si badia naksikan gegeh ras kengasupan selit ibas kam gelah tutus ras resada ukur guna perliakan di mata adi tuhu bagi atendu nindulah skala-skala tuhu bagi ating. Terpadan kami mandi bata, tutus bagi ras ngelakoken pedahna kalau si kaleng-kelengan ibas Kristus bagi erturang ras ersenina. Terpadan kami pesikaken peteguhi hubungan kami ibas keluarga kami sadar kasih debana paswari sir hendak kami erpadan alu gegeh kesah si badia naksikan gegeh ras kengasupan kami silet ibas kami telah tutus asal sada ukur guna permuliakan di bata tubuhkan bagi hatiku tubuh bagi hatiku dengan kami skala-skala endaman berpadana kita ras Tuhan di bata anu kesah si badia kita masuk dalam kisah Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan da Yesus Kristus. Mari si persiapkan diri ta ibas lakon persadan si badia. Ibas penutupan pekan keluarga. O senina ras turang ibas Tuhan Yesus Kristus. Genduari si bengketi melakon persadan si badia. Kenca sada minggu kita ngikuti pekan terpadan keluarga. kami mandi Kita selaku kalak Kristen diharapkan jadi keluarga sir kemalangan mati bata kalak sebagai pasu-pasu di bata pendahinna cawir metua idahna kepu-kepu keluarga nalin ibas damai selaku keluarga Kristen tanggung jawabnya jaga hubungan si muli antara bapa nande rasana anak sada ukur sada atikala sada tendi sada perari dau sirang ras ukur serap-serap dengan si pahagan kemar tanggung jawab anak-anak guna
pehaga Bapa rasnande perlu icidahkan sebab bagaikin arusna kala Kristen ibas kekurangan perlu sia lemah salah sebab Kristus pe goleben ngalemi salah kala si terdosa bagi pe kerina arusan tujuan guna kemulian ibadah ras kini lin kuat lagi geluh damai ras kerina terbalaskan si gejapkan megati kita kurang ngergakan pada ibadah selaku orang tua megati lasia jari dengan si teguh-teguh anaknya bagi sekenaan hati Tuhan bagi pe anaknya kurang kalpahaga orang tua kurang terikat dalam hati nandai sang teguh ras jelma si senilai didengar kerina dit kekurangan janah ibadah persadakan kita pelibarui lagu langkah arah lakon persadaan si badia eda adeta tole petepi kekalengan sadar ibadah maka marilah siagukan dosa-dosa ta lebih-lebih di bata intalah iba syukurta skala-skala oh Tuhan di bata ikejap kami maka melala salah ras dosa kami kurang sirgan ras pahagan pekepar kami harus mengukuri diri kami saja maka kesah musibah dialah rusuh duduhkan ras pekendalan guna makaikan kata rasul-rasulan gelah alu bage kami ras keluarga kami mentumbung yang diperlukan Dina Yesus Kristus si enggo mati ras keke kami amin.